Salama, 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 salama. Kwa Yesu ni salama. Salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama. Hakika salama nimeiona salama kwa Yesu. Kwa Yesu ni salama. Salama, salama, salama. Hey! Kwa Yesu ni salama. Salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama. Salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama. Tegera, nimepata amani tele. Katika yeye anipa amani. Hata matatizo yakinizuru, nitakaa kwa salama. Nimepata amani tele katika huyo Yesu. Hata shida zikuja, sitaogopa, niko salama, salama, salama. Kwa Yesu ni salama. Salama, Sama, imbeho iragushiramo kino cumwe. Ndaza kongera bakari katumuka yampishuri. Ibyawe guta ibyawe bizagira bite? Okay. Akanongeyemo ibyawe byose ibyagiye kure bigiye kukugarukira. Nashaka kubwira abantu se bafite ibibazo bihanganitse. Nashaka kubwira abantu bose hari mu ngorane ihangane. Nashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ibibazo bihangane. Ndashaka kubwira we abantu bose bafite ingorane bahumure. Ndashaka kubwira uyu mugoroba bafite ibibazo we bahumure. Ndashaka kubwira abantu bose bafite ingorane bihangane. Uwiteka azavuna muri imiheto, azakura intambara mu gihugu. Uwiteka azavuna muri imiheto, azakura intambara mu gihugu. Azarema itarimo. Tuhaguruke azarema itarimo ibibazo. Azarema isishasha itarimo ibibazo. Azarema isishasha itarimo ibibazo. Azarema isishasha
abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka n'amacumu bazayacuramo imbabuzo kuko ndashanga rizaba nguriri n'inkota kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana kuko isi iza kwigwamo no kumenya Uwiteka kuko amazi inyanja yakwira hose kuko isi kuko inyanja yakwiye hose kuko isi iza kwigwamo no kumenya Uwiteka kuko amazi inyanja yakwiye hose abantu inkota zabo bazazicuramo amasuka n'amacumu bazayacuramo imbabuzo kuko nashanga rizaba nguriri n'inkota kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana kuko isi iza kwigwa amazi azarema izishasha itarimo ibibazo azarema izishasha itarimo ibibazo azarema izishasha itarimo ibibazo salama 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 kwa Yesu ni salama 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 kwa Yesu ni salama hakika salama nimeiona salama kwa Yesu ni salama 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 hey! Kwa Yesu ni salama salama kwa Yesu ni salama salama kwa Yesu ni salama tegera nimepata amani tele katika yeye anipa amani hata matatizo yakinizuru nitakaa kwa salama nimepata amani tele katika huyo Yesu hata shida zikuja sitaogopa niko salama Kwa Yesu ni salama salama nimusamurire gasotsa sama hey imbeho iragushiramo kino cumwe mugihagaze reka dusoma amagambo y'Imana turama twinjiriraho kandi dusubira turirimbe ndacari muri ya topic mugihagaze narivuze ngo mugihagaze ndabasaba kuko muri abantu bakuru cyane ya topic ndaza kongera bakari katumuka yampishuriye ibyawe guta ibyawe bizagira bite okay akanongeyemo ibyawe byose ibyagiye kure bigiye kukugarukira turasoma ibitabo bibiri igitabo cy'itangiriro ibice 26 igitabo
uri busome ahera ku murongo wa 20 na 21 na 22 turongera dusome kandi abami ba mbere samahani ba kabiri mumbabarire ibice 8 umurongo wa 5 n'uwa 6 n'uwa 7 umuntu uzi gusoma neza ikinyarwanda nasoma umuriro w'Imana uratse abashumba b'Igerari yego batonganira ayo mazi n'abayisaka yego bati na yacu Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka 21 yego bongera gufukura irindi riba naryo baritonganiraho yego aryita Sitina amen suka 22 avayo afukuza irindi riba iryo ntibaritonganira yego aryita Rehoboth aravuga ati noneho Uwiteka dushize ahagutse natwe tuzororokera muri iki gihugu amen amen tugenda bana Yesu Kristo abami bakanga bakabiri ibice 8 5 6 kugeza kuri 7 nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye yego uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana baraje atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye yego Gehazi ahera ko aravuga ati nyagasani mwana nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye amen amen yego subira ahandi shatwari turi amashi mwabantu b'Imana ya la 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 lo 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 la 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 salama salama kwa Yesu ni salama 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 kwa Yesu salama salama baba mimi Matayo nimeiona ukanipa mke mzuri ukanishangaza ukanipa watoto 7 bila kutoa hela ukanishangaza ukaniweka mchungaji wako ni salama ishara umeifanya Rwanda yote tunatembea salama Foursquare nayo imejenga jenga salama Foursquare nayo imejenga Yesu ni salama 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 kwa Yesu ni salama 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 kwa Yesu ni salama 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 Mystification de Taiwan kwa Yesu ni salama salama kwa Yesu ni salama sikia nimetembea duniani pote nikaona mashariki magharibi kusini kaskazini baba sikupata salama pasipo wewe nimefika hospitalini pote hata waganga wanapotunza ikibashinda wanasema Mungu tu kwako ni salama 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 kwa Yesu ni salama 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 kwa Yesu ni salama ni mwichare mkome
dukomere Imana amashyi menshi twinjire mu ijambo. Yesu araryoshe. Chako ni chako, byawe ni ibyawe, kandi nubwo biri kure ngibyo biraje. Igitabo cy'Itangiriro, amagambo dusomye ndavugamo amagambo ane Mwuka yampaye. Ni Imana ishoboye. Ijambo rya mbere ni umugabo witwa Isaka. Imbaraga za Isaka ni se Ibrahim. Isaka birasobanurwa ngo ni Imana yironkera. Ndagutangarije uyu munsi hari ibyo utari kubona muri iyi minsi, ariko Imana igiye kugweza ayandi marongo utarubizi. Ibrahimu birasobanurwa ngo ni Imana y'amasezerano. Ndagutangarije umuntu umaze iminsi utarumva icyo Imana ivuga, iri ni isezerano, ibyawe ni ibyawe, kandi ubwo ni ubuhanuzi bufate, wabyumva utabyumva. Ijuru n'amatayo turi fix kandi turemezanyije n'ijambo ryayo kuko ari ukuri. Imana ya Yakobo ni Imana isohoza amasezerano. Hagati ya Ibrahimu na Isaka na Yakobo ngiye kuvugamo aya magambo y'uyu mugabo witwa Isaka, amagambo ane akomeye Umwuka yampaye. Ijambo rya mbere nuko yize methodology y'uwamubanjirije se mu gikorwa yakoze. Tega amatwi numva. Bibiliya irambwira ngo Ibrahimu amaze gusinzira, Itangiriro ibice 15 n'umurongo wa 12 no kumanuka ku 13, ngo asinzire ku gicaniro kandi Imana yamuhaye order, iramubwira ngo tugasinzire. Umwanditsi w'Abayefeso yaravuze ngo yawe usinziriye we kanguka Kristo abone uko kumurikira. Ndashaka kuvuga iki? Iyo umuntu wese akangutse, Imana imuheza imbaraga kandi aramya Imana adafitemo gushidikanya, no mu buryo aramya Imana barimo kwishurirwa kandi agakomeza akagirana ubusabane n'Imana. Ibrahimu arasinzira. Mu ngaruka zo gusinzira kwiwe, Bibiliya ijambo ry'Imana rirambwira ngo arakomeza ngo ahitazana problem kuri generation yose y'Abanyesiraheli. Konsekansi irinjira. Iyo usinziriye ubuzanye ikintu cyitwa kaga. Konsekansi. Isiraheli itigenda mu bunyage. Mubyo uzirinda byose mu buzima bwawe, uzirinde gusinzira. Kuko nusinzira ibyawe ntibizaba ibyawe 100%. Kubera iki wasinziriye? Niyo yavuze uzabasekuruza w'amahanga uzagusabira umugisha nzaguha umugisha kandi uzakurwanya nje Imana nzava mu ijuru ngwana. Iramubwira ngo ntugasinzire. Ndagutangarije uyu mugoroba mu kintu wirinde. Usinzira ibitotsi bisanzwe ariko ntugasinzire ku muhamagaro wawe. Yewe usinziriye weke kanguka, yewe usinziriye weke kanguka, kanguke ukanguke Kristo akumurikire. Warangize ahungira igulari. Cyo narivuze ngo gitunguka mu marembo y'igulari ku mwami Abimeleki. Igiswahili kivuga neza ngo akaingia kwenye malango ngo akasikia harufu ya gulari haiambatani na utukufu wa Mungu. Abantu baranyima, abantu bahimbaza Imana, haraho bagera bakumva network yaho hantu tiyifatanye ubusabane nabo. Ico gihe bageze ugomba gusubira mu gikorwa cyo kugira ngo Imana yizane igwishurire ibintu. Bagira inama n'umugore
aravuga ati uva igisaha ubaye sister naje mbaye kaka yako. Imana iyo yagushizeho inyenyeri icyo wavuga cyose kiza kimenyekana, cyaba cyiza cyaba ikinyoma kiramenyekana, kuko akarere utuyemo na network kuriho n'inyenyeri yawe ija yivuga. Nushaka kube mugufi, nushaka kube muremure, nushaka kube warize, nushaka kube uri mu giturage, inyenyeri yawe aho ugeze hose iramurika. Piste ikirere cya Abraham, ikirere ni cy'abantu b'Ikorani gihita kiba contraire. Ibrahim aravuga ngo ahantu si ahantu nakomeza kuvugira amakuru yose. Reka ngubwire, ntuzozugera ahantu ntukazovugira amakuru yose. Hari amakuru wovuga, hari n'ayandi ugira reserve. Sukuma mukozi w'Imana watubwirije kino cyumweru yarangirije ku ijambo ry'ubwenge. Iyo ufite ubwenge hari abantu bazi gutegura imishinga, yarabivuze. Akaza yagara ahantu ku bantu bananiwe gutekereza no gukora imishinga, akamapakurura ibintu byose, ni murebe ibyo nimo gutekereza, ni murebe ibyo nimo gutekereza. Ibrahim aravuga ngo ndavuga bike ibindi mbibike, ariko kuko Imana inyenyeri yiwe yamurikaga. Ngiye gutanga haleluya, nimara avuga ikintu gikomeye hano. Nimuheze Imana icyubahiro. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo hukumwe. Jua litazimika siku hiyo ya mwisho, na utasikia injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Inyenyeri ya Abimeleki yari ubusambanyi, inyenyeri ya Abimeleki yari ibigirwamana. Nta munsi n'umwe yigeze yishurirwa kuramya no guhimbaza. Ariko umuhungu witwa Isaka, Imana yamanukira amubwira ngo ndavuga bike, hasigaye ibindi mbirekera Imana. Ibyawe nibyo ugomba kuvuga, ibindi utaravuga ubirekera Imana, kuko Imana niza kuvuga. Sukuma abantu bose bagomba kwemera. Nimugire muke sama hey! Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakapo nyamaza huko, umuriro we uliyelikata neno zuri la Mungu utaka wapi milele? Sara nazamuka nguwo hehe kwa Abimeleki. Ibrahimu nawe asigaranye ijambo yavuze. Muyandi magambo ibindi abirekera Imana. Reka nkubwire, uzakora ibyo uzakora, ibikunaniye birekera Imana. Kora kuri mugenzi mubwire ngo hari ibyo ushoboye, hari ibyo udashoboye. Atakusa nyangano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Munemerere ndange haleluya, nimuheze Imana ico. Haleluya! Pasa lolo metata. Ilipokuwa saa za alfajiri, saa 9 za usiku, mzee mwenyewe akashuka. Ijimanuka mu rukerera kandi yitoza. Imana ndizigenda ugende speed. Mungu anatembea pole pole. Tembeye pole pole, si kwa haraka wala si kwa kukimbia. Tembeye pole pole pole, ja 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 ja. Tembeye tu, tembeye pole. Rekutansa za kiri muri introduction. Nimwongere muzamure ndange haleluya zitatu. Hari kintu zikora kika ya Mungu. Haleluya! Nimuzamure. Haleluya! Zongera. Tugera gutya. Tugera. Tuinue msalaba wa Bwana Yesu, ni bendera ya ushindi. Tuinue
itonda di ibyawe bizakomeza bibi byawe kandi biri kure igiye kubizana kuko si mwanya wanyu Abanyarwanda bonanirwa Abakongomani bonanirwa Abongereza bonanirwa lakini mzee anatembea pole pole kandi ntajarambirwa abantu ni bose barambirwa Ibrahimu anatulia aravuga ngo reserve nasigiye mzee hari cyo yavuzeho hari umuntu ufite ikimana yamuvuzeho akora kuri mugeza amubwira ngo genda urambye utuze ibyawe n'ibyawe tuinue msalaba wa Bwana ye msalaba wa Yesu ni badala nukuri numvise Imana kwira yayumvise neza nimuzamure ibiganza haleluya ongera kandi sama hey sama hey hilala salome hani alongera aywa nimugera muke Gwino mwami Gwino mwami we Gwino Tima yachikire Tima yachikire Ndashaki baragazimana Ndashaki baragazimana Ndashaki baragazimana Timwataramye ibitaramo by'abagabo bake iyo n'indirimbo abantu bagaze batarama mfite imyaka 10 gutya kamanegera basaza turi mu masengesho bakanirukana kababwira ati ayi no nta mugabo uvana ngatarama bakaroba bakanijise tukaririmba izo ndirimbo Imana ikaganira Imana ngo igenda gahoro gahoro naho naringize amen 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 Nk'umuntu utazunezerwa mu rusengero hakurabona iwawe uzanezerwa ibintu si hatari yabe nimbwira ndabarahiri Imana ibagazure uko yongera ibagazure cyane sema haleluya haleluya umva ko Bibiri ivuga Abimeleki alipokuwa melala ngo aryamye ngo yaratarakura n'umugore wa Abraham Igiswahili kivuga neza namubwira ngo malaika wa Bwana akashuka akamwambia Abimeleki wewe mbona unakuwa mfu unamchukua mke wa watu itangaza kila haramuririmbye ntaramenye neza yaririmbye neza nanyuzwe n'umima wanje ibi bihumbi hari dijambo nshaka kuvuga usibye rigushima ongerasha ndanyuzwe mu mutima ndirimbo hari dijambo nshaka kuvuga usibye rigushima indirimbo ndayitangira haleluya ndakurahiriye igara ku maduka ari mu mujyi w'u Rwanda rwose hakika ya Mungu igara mu maduka ari mu Rwanda rwose nuko nzumvise ni muheze Imana cyubahiro haleluya haleluya ubaye indumbi Abimeleki we uyu ni umugore w'abandi kandi ni umuhanuzi reka ngubwire twese turi bikara ariko siko tusa muri methodology y'ijuru twese turi muri calendar y'ijuru ariko twese buri muntu agira umurongo we ijuru rimuganirizamo nubwo Abimeleki yari yakiriye Abrahamu ageze igurari amenya kuko ari umuntu nk'abandi reka ngubwire uko ugenda siko bandi bagenda nuko havugana n'Imana muri aya masaha siko bandi bahavugana n'Imana hari abari kaoshi hari n'abandi n'ahandi
barimo bakora ibyo Uwiteka adashima, ariko uri umunyamahirwe ibyawe byose. Ayiwe data we, iramanutse ndayumvise Imana, izimanuka mu mutima wanje kumva ndanezerewe, sinibuke kuko ndigikara kagira ngo naje ndi advance pata mu nzobe, nukuri kose ko mujuru. Ayi reka tange haleluya, ndanezerewe haleluya. You la cité qui pensée. Mubwira irindi jambo aramubwira ngo kandi si n'umukozi w'Imana gusa n'umuhanuzi aranagusengera. Abimeleki yarafite problem, ifite igihe kirekire nta mwana afite. Reka nkubwire, Paulo yaravuze ngo nubwo tugenda nk'abantu ariko imbaraga zacu sinkiza abantu. Tugenda nk'abanyafrika ariko dutungishije benshi. Tugenda nk'abantu b'abanyarwanda ariko dutungishije isi. Reka nkubwire, abafite Kristo muri bo ni abantu bari mu rundi rwego no mu zindi nzego. Yanezerewe. Turuzi uko musetse umuntu wese wari ufite ikibazo n'igikemuke. Ndagushima Mana, tumeze nk'abantu we, wangiriye neza Mana wangiriye neza, yoyo wangiriye neza, Mana wangiriye neza, ai wangiriye neza, Mani Gorigota wangiriye neza, Mana no mu Rwanda wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye ayiwe Mana wangiriye neza, wangiriye neza, ayiwe Mana muri Kigali we, wangiriye neza, Mana muri Kigali, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, wangiriye neza, Mana na Uganda we, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, Mana wangiriye neza, Mana we, Mana wangiriye neza, Mana we, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, Mana we, wangiriye neza, Mana wangiriye neza, Mana we, wangiriye Mana wangiriye neza, Mana we. wangiriye neza. Ayiwe urakoze Mana we, ndakumvise kandi Matayo Mana we, nimekusikia tena Jehova, nimekusikia uinuliwe juu, nimekusikia mkombozi wa milele, nimekusikia mdaktari wa ajabu, nimsamuri vikasi. Haleluya, haleluya, ama sukuma arangise ngo ahita mukorera ibintu bibiri. Icyambere aramubwira ngo uhaweho kuragirira amasho yawe naho gutura, ibyawe bizakomeza bibe ibyawe. Rimwe na rimwe sakaho takiri kumwe n'ubwo bwawe, maze abanyabwoko n'abatize bagatera ijoro, ariko abafite Kristo walio na Yesu indirimbo zamanutse zose ndayasigaye, ijambo ryamanutse ryose ndaryasigaye. Ndakurahere Mana, ndagushimiye. Dore Mana, dore nimuheze Imana icyubahiro. Sema haleluya, haleluya, sema ya. Imana niyizi kosora ibyo yemeye kubikubaho, abantu bo bikosora ariko bakagiraho basiga. Nubwo yarahunze ubwoko bwabo baje mu bunyage, ajigulari ahura n'igitaramo cy'ibibazo, Imana irongera kosora, ibwira Abimeleki uyu si mwene gawana, n'umuntu mwene juru, genda gusengera. Ndabahanuriye ubunyine, ufite ikibazo nigikemuke, utarabshara nabyare, udafite akazi nakabona. Nukuri
nukuri turakomeye kuko dufite imana igaba iyo mana yaravuze iti isi nibeho maze biraba warushe duhamenye degere tugezemo akira iyi niyo ndamukanye uko nguhaye sinyali umenye degere tugezemo ndi muhese maricyo haleluya imirabiraza igira ikidwara kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka imirabiraza igira ikidwara kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka ibibazo biraza bigahita bigenda kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka imirabiraza igira ikidwara kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka ibibazo biraza bigahita bigenda kuko nubatse kwibuye rikomeza imfuruka ibibazo ndibizareka kuza kandi nibigaragazo ndibizareka kuza Theogene yaravuze ngo ibigaragazo sikarane kandi sinumurage twaraganye kugira ngo bikokame nakuletea tangazo ibyawe n'ibyawe kandi n'ibyari kure birashe kandi uri bubizane ntabwo mwagiranye nawe inama nuba kuremye mu shusho ye ugenda utuze uhumurike uramye Imana uhimbaze utuze Ibrahimu aha muri iki gice twasomye cya 26 igikorwa cya Ibrahimu navuze ngo kirasa n'icya Isaka mu ijambo rya mbere nusoma kuri 25 kamaruka 30 kagera no ku 8 hari irindi riba mu Giswahili cyavuze ngo riba inaitwa Shiba 30 niho usanga iryo riba ryitwa Shiba na niriba ryitwa Rehoboti niyo ngiye kuvuga noneho ndarayageraho Bibiliya irambwira ngo Isaka ngo afukura iriba rya mbere aryita Iseki kuko habayemo impaka hari iriba umazeho imisi kandi iryo riba waracuruje biranga ijuru ryandumye ukundi timurebe nta mahisi ndakurahiri ukujuru riranga kandi yaje kubasubiza ntawe usubira kwicara ku iriba ry'impaka ngo aramirize ku iriba ry'impaka kiribaho iyo umaze kumenya Kristo ntuzuja mu mpaka uzura kabanye mpaka bagakomeza mu gitaramo cy'impaka warangiza ukabasigira urubuga naho wajanye n'ijuru kuko iyo basize wabasigaye mu mpaka wo kajana urubuga rw'igisubizo bagira umugishugumanye nabo ariko iyo uhagurutse Eseki sobanurwa ngo kuko bamugirishije impaka Isaka kuko yari muri level yo hejuru aravuga ngo abo batipe bari muri level yo hasi reka mbasiga aragenda afukura irindiri aryitwa ngo ni Sitini sobanurwa ngo n'urwango aravuga ngo sindi umugabo wo guhagarara mu rwango biragasimba timworamye Imana mukaba mu rwango uyu nguyu oya nimuhinduke baravuze ngo nimuhinduke rwose kugira ngo mugire umutima mushe mumenye iby'umwami Imana ashima kandi akunda umuriro w'Imana ngo arongera afukura irindi riba aryita Rehoboti noneho ngo ndihaba n'ikibazo arisobanura ngo Uwiteka noneho hadushize hageze gute ahiyaguye itangazo niringire iki cyumweru ibyawe n'ibyawe uraramiriza ahiyaguye uririmbire ahiyaguye ntabwo mwabyumvise tucurangisha banzureke Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele Yesu alisema mimi ndimi njia ya kweli na uzima wa milele Mumvise ntegereje sente ubu ndahiyaguye
iyo uri ahantu hiyaguye tuzutegereza abandi bantu iyo uri ahantu hiyaguye imitekerereze yawe irihagije n'Imana tuzurinda ngo abantu buzure kuko Imana yagushize hageze gute ahiyaguye iyo uri ahantu hiyaguye tugira ibitekerezo byahagufi ugira ibitekerezo by'ahantu hejuru kugira ngo isi gushake isi ntizagushaka kuko uri gikwara cyangwa se uri inzobe cyangwa warize icyongereza hari abagifite n'ubu cyabapfanye ariko Imana irashaka abantu bamenye iriba ryitwa Rehoboti Uwiteka yadushize ahiyaguye reka nkubwire nutanabumva nje ndituyeho niho ndaramye ni naho nisha icyo rero umugabo witwa Samuel yigeze gutarama igitaramo nawe ngo ashingiwe arigitwa ngo ni Ebenezer avuga ngo noneho Uwiteka dushize ahiyaguye ndabatangarije ndanabahanuriye nimukorera ahiyaguye nimuramiriza ahiyaguye nimusengera ahiyaguye nimutwarire imodoka ahiyaguye mugira ibitekerezo byagutse nimuzamure ibiganza data we urahosha ikofi nayisize hariya ngo nguheze ituro ariko naza kwigwa ituro mutima numvise ko bintu bihezereza telema kelikangala la banda tikala asiti per pastita so de kotri formergan ahiya ngo arakomeza ngo amaze gufungura iryo usome Bibiliya ngo arangize ngo abone kuko ndangorane ngo ahita yimuka ngo ashiberishebo ngo ageze Berisheba ngo ahantu hatari ibibazo ngo afukura iriba rya rindi nabite ngo Shiba bisobanurwa ngo ni mu mahoro amahoro naganze amahoro naganze amahoro be amahoro naganze ya amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze wakomye amashiyeme amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze we amahoro naganze bana we amahoro naganze ayiwe amahoro naganze amahoro naganze ayiwe bana we amahoro naganze ayiwe amahoro naganze amahoro naganze ayi bana we amahoro naganze umuntu udafite amahoro wese nabona amahoro mu izina rya Yesu Kristo umuntu wabuze amahoro isi aho uri ubona amahoro mu izina rya Yesu Kristo amahoro naganze we amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze barakasima amahoro naganze amahoro naganze we amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze amahoro naganze nimuheze Imana ishubahe mureke ntange haleluya imwe mbabwira amakuru icyabaye kuri Isaka amaze kugera i Berisheba nimuheze Imana ishubahe haleluya haleluya ngo babura amahoro hari umugabo w'umunyabwenge waravuze ngo barahinze ngo ntibeza ngo amafaraba ngo izuba ngo ryaka ngo mu mudugudu w'Igurani ngo Abimeleki n'uwagaze umugirira inama ngo n'umusirikare wari umukuru w'abasirikare ngo bahita bamubwira ngo ibintu byose birapfuye kuko ngo hahana bari dufite umugabo w'iki w'ijuru ahari umugabo azasiga amahoro ahari umuntu ufite ahagutse muri we n'Imana imurimo ahageze hose ahasiga amahoro
ntasiga indonganyi, ntasiga ibintu byo kugira ngo umuryango usubiranemo. Oya, umuntu ufite amahoro abiba amahoro. Umuntu ufite amahoro asiga amahoro. Iyo ageze mu gihugu asiga amahoro, yagera mu karere asiga amahoro, yagera mu kagari asiga amahoro, yagera mu mudugudu asiga amahoro, yabameya w'umujyi agasiga amahoro. Nimba utazusiga amahoro, ntabwo utuye kwiriba ryitwa ry'amahoro. Tasite pasi asiga amahoro ngo baramukurikirana. Usome Bibiliya ni kuvuga. Naisomye nanezerwa nari bicaye muri shambure. Barababaza ngo se kwa nini mumenifuata tena? Baramubwira ngo twakwitegereje ngo dusanga ngo muri wewe ngufite network y'amahoro. Kuva ngo uvuyeho tuyi wacu twabuza amahoro n'ibyacu ntibigenda neza. None twagukurikiye kugira ngo tuzi dukora inyandiko dusinye nawe. Ahasigaye uzugira amahoro hano, uragira ibishawa amahoro, Imana ibaha amahoro. Nongeye Imana ibaha amahoro. Nongeye kandi Imana ibaha amahoro. Nimugire muke. Hari ijambo tuzodukoresha abanyafurika kubera ko rimwe na rimwe mu burere no mu mikurire ari byo byagiye bitugira impact ikomeye. Umuntu afite imyaka 12, 15, 20 akaza imbere y'umushumba wiwe. Bamushunga Imana iguha umugisha ntawugira. Ndabivuga niko wazi sana. Wewe Imana nimara kukugira neza twagusengeye bagusengeye nawe usengera uzozuvuga ngo mushu mwarakoze. Fini mushu Imana iguha umugisha. Revera kado Imana iguha umugisha. Wowe urafite wowe. Ibara nagusigira n'amavuta y'ubudiakoni ntayugira. Turagira no yo kuba secretary w'ikanisa. Ichongeyeho igitangaza kiraba. Turi na president wa korali ngo bisho Imana iguha umugisha. Wewe umva igice kabiri. Imbaraga zo gukurikira Isaka zikomoka kuri jambo Imana yavuze kuri nde, kuri Ibrahimu. Nukuvuga ngo ni igisekuruza. Iyo twageze kwiriba ry'amahoro cyangwa se Rehoboti cyangwa se Shiba, tuba turi abantu batanga umugisha. 2020 tutanga umugisha, 2023 tutanga umugisha, 2024 tutanga umugisha, haba mu ijoro dutanga umugisha, aho tugeze hose dutanga iki? Umugisha. Kora kuri mugenzi wawe mubwire ngo uri umunyamugisha kuko resource yawe n'abanyamugisha. Hari umuntu wanumva akomera Imana amashi menshi cyane. Musumwe twari ahantu mu Bugande hitwa Buremezi Ngoma. Turi kumwe n'umugabo w'Imana witwa Bishop Ruhumuza. Tukabana n'umuvuga butumwa pasiteri niwe mwarimu wanje yitwa Jonathan Kabiyo Basizana. Niwe twari twatumiye nk'umuvuga butumwa. Reka nkubwire kungana kose aho uzagera hose nuguta. Reka nkubwire nubwo utamenya n'ururimi rwaho urwo uzavuga rwose umugisha uzinjira. Nimuntegere mvuga ikintu. Turarire nise ntucurangisha seguye amaboko yawe Yesu singitinya nisunzu umukizu komeye. Turaririmba twatse umuriro. Pastor Jonathan Kabiye arabwiriza ngo arangize kubwiriza. Arabwiriza hari abanyankore akaba n'abagande baravuga ngo banange olumi l'Onyarwanda lulunginyo ebigambo omusajja wa Katonda yayogede tubitegede byona. Uzuwa musi abamotari umuntu yabatwara moto kurya moto abadayimoni bamurimo bakama bavuza induru muri Ngoma mu mujyi bama bavuza induru
bakazana umumotari umuriro ukaka turabasengera. Uwo munsi wari mu itorero twari twatangiye tudafite n'icuma na kimwe, baduheza inki 18. Inki 18 uza wumva inka ntuza amakuru n'amahame y'inka, ntiwapfa kubona inka gusa. 18 uwo munsi dushorera 15 twama dufungura ikanisa. Abanyamugisha aho bageze ushobora kuba udafite n'inkweto ariko iri kurimo bikazuminga. Nigeze gusenga mbwira Imana ngo Mana, umunsi nzagera mu ndege nzovuga kundimi, vuge kundimi kicinjira mu ndege kugeza ngeze ku kindi kibuga, vuge kundimi. Ariko umugisha w'Imana iyo wamanutse ntawuzi witanga. Misi shize twicaye mu rugo iwanje mbona invitation ituruka Lubumbashi. Isi yose iyo Imana yagushiza hiyaguye, isi yose iragushaka. Yes, iragushaka. Invitation iramanuka ati turagutumiye kuja kwigisha abanyeshuri bo muri campus irutekereza tamahizi wo mu Bibogo utararanga. Ijuru rya maryinisha muri campus Lubumbashi. Abatipe barishana igifaransa chini ndamanukana n'igiswahili. Ni muzamure tangi haleluya. Sema abanyamugisha Imana isiga imvugo zabo zose nubwo bavuga amagambo make. Nta Imana itakwinjiza. Ndangeze ndabwiriza umugabo umwe arambwira ngo wewe unatoka wapi? Mimi natoka Uganda. Mimi ni mchungaji wa kanisa ya Holy Spirit Fellowship. Tangu nizaliwe sijaona mhubiri na hubiri na mimi nikae kwenye mkutano. Sasa nitakaa na wewe kuanza hii Monday mpaka Jumapili. Nzicara nawe kuwa mbere kugeza ku Cyumweru. Ijuru riramwemeza riciye muri abanyamugisha. Nimwimenya muzaramya Imana kuko umutuye ni kwiriba. Gitwa ngo ni Shiba na Rehobote. Bisomana ngo Uwiteka yadusize ahiyaguye. Ahitari indege. Ndijira nesa muri migration ndatambuka bamadushorera. Arashorera. Wari wabona umuhungu mu Bibogo nibizavuga. Ntimuwazigamwe je wigaze kuzitira uruzitiro rw'idolari 10 amezi 3. Uruzitiro inkoko ndibona hica. Amina. Amina. Oh amina, usifiwe Jehova. Ay amina. 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 Oh amina, usifiwe Jehova. Amina. 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 Oh amina, usifiwe Jehova. Amina. 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 Ay 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 ay. Amina. 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 Oh amina, usifiwe Jehova. Katange haleluya mbabwira icyabaye cyakurikiye umuhezi bari cyubahiro. Haleluya. Sema hey. Twinjiye mu ndege Air Ethiopia nibwo bwa mbere. Umugisha waberawe. Abakire barinjira natwe abakire bijuru turinjira. Kora kuri mugeza umubwire ngo ibyawe ni ibyawe yako. Ajiwe haleluya. Turamanuka tugana mu kiraro turiye saa 9 za nimugora twaba tumanuka na Elizabeth. Niho bwa mbere nijira muri Ethiopia. Umusore wa Gahonja uyu nyine uhayibona ndamanuka neza na Ethiopia. Mbona ba Ethiopia batwereka ukuntu tugenda. Ndavuga tumuri uratse kandi ntuza amakuru ya 6 y'indege uzuyumva gusa. Imana iza yagupasiriza. Ni muhazi Imana icubahiro. Sema twaracose no kugenda n'amamodoka.
twigeze kugenda n'igare n'uyu mugabo rinkubita hasi igare n'ubu ngiri kovu hanga man dore amina amina makomya masha usifiwe Jehova amina 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 oh amina usifiwe Jehova amina ya amina amina oh amina usifiwe Jehova ni musamu sama wari wakora imbanuka y'igare kandi uko tugiye mu gitara nehe muri gerezo i Burundi n'uyu mugabo i Burundi ni Rwanda mu gitera igare n'ubu inkofu nizimbwira ayo makuru ibaha kwitako iyo nyireke izaba ngo hii ni kazi ya Injili. Imana irambuye ati wakati huu ni wakati wa mvyo mwavuze ngo indegesha amina amina usifiwe Jehova amina amina oh amina usifiwe Jehova amina 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 oh amina usifiwe Jehova amina 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 oh usifiwe Jehova ndatanga haleluya zitatu abarwayi bose bari muri Afrika no mu Burayi Imana ibakize nimuzamure ibiganza mushigikire nimuhaguruke turatanga zitatu nimuhaguruke zama haleluya haleluya amina amina oh amina Kwande amina 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 oh amina usifiwe Jehova amina amina yeah amina oh amina usifiwe Jehova amina amina yeah amina oh amina mukihagaze usifiwe Jehova binisiga haleluya 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 sema ya tugiye kongera izindi abarwayi bose kwisi namwe mudukurikiranye nimba urwaye nimba urwajije zikora umurimo ko turaramye ko turahimbaza kini cyumweru cyo kuranya no guhimbaza nimuzamure kandi haleluya 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 yeah nimwicaye amina amina oh amina usifiwe Jehova amina amina oh amina usifiwe Jehova amina amina oh amina usifiwe Jehova nimuzamure we haleluya amina amina oh amina usifiwe Jehova amina amina oh amina usifiwe Jehova amina 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 usifiwe Jehova ninde wagendeye ku igare muri mwese ari mu ivuga butumwa Jena Revrakado naho Imana kiraducisha muri kose kugira ngo idushize kuri Rehobote ahiyaguye no kuri Sheba amariba yabye akora kimana ndageze amanutse Ethiopia cyanejeje nta kindi kintu ciza ko kuva ku kibuga umugore wawe wakoye umunani akaza kukwakira ku kibuga Jeza mbivuga tuze gitanga indege amina amina amina
amina, usifiwe Jehova. Amina, amina. Amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova. Amina, ya. Amina, 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 usifiwe Jehova. Kuvuga musi sindasubira kugenda n'imodoka mwivuga butuma n'indege. Revera Kado barakubitise ugeze kuri iyo ndebe uratujije basigaye bakwita abagabo bose bari muri bari sanse abadokiteri barangiza ngo reve kumuriro manuse ko naringiye kurangiza ariko ijuru rikamanuka. Reka ntange haleluya mbegere muri abantu bese nimuheze Imana icubahiro. Haleluya sema hey. Dushike mu rugo umugore arambwira ngo naona tena unaongezewa pete wawe kandi irindi ranka. Ndambwira ngo umugore uko iminsi yose tuzi ko ngira amaranka ukunduzi ko numurevera kaba narakoze nivuga butuma kagukwanda hadeni tugira iwanyu ikibazo kibaye n'ubu ndurumva ramutse uwo mwicare mubwire tewe tuza abatuye kuri roboti n'abantu batuye hiyaguye. Ibyawe bizakomeza bibe ibyawe nayo niyo matangazo. Ibyawe bizakomeza bibe ibyawe. Nimukomere Imana bashimeshi cyane. Aha nibi byasha nimuheze Imana icubahiro. Mumbabarire dutange haleluya zibiri kandi izo haleluya zibiri tuzerekeze ku bana bose b'ishuri. Nimuhaguruke. Amina, amina, Oh amina, turaramya usifiwe Jehova. amina kwa watoto wetu. Amina, amina, Waravuze oh tureka abana batoya bashiwa. usifiwe Jehova. Amina, Amina, ayiwe amina, oh amina, usifiwe Jehova. twarekera iburasirazuba hari abana bacu. Sema haleluya, 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 haleluya. twerekerana. Amina, Ay, amina, oh oh amina, usifiwe abana Jehova. bacu. Amina, 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 ayiwe amina, bagira umutekano. oh amina, Ayiwe usifiwe Jehova. nimutuge. Sema haleluya, Haleluya, sema hey, tugandi no hivi. Amina, amina, oh amina, usifiwe Jehova. amina, Amina, ayiwe amina, abana bacu. oh amina, usifiwe Jehova. Amina we Amina, ayiwe amina, oh amina, usifiwe nimuzamura. Jehova. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Sema ya twerekera iriya we. kweli. Amina, Amina, usifiwe Jehova. amina, 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 oh amina, usifiwe nimuzamure, Jehova. nimuzamure. Sema haleluya, Haleluya, sema ya yeah. nimundebe dutunge hejuru tugire Imana ngo urakoze kugendera abana bacu ko turaramye ko turahimbaza. Amina, Amina, oh amina, ayiwe usifiwe Jehova. amina, 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 ayiwe oh amina, usifiwe Jehova. nimuzamure. Haleluya, Haleluya, ayiwe ayiwe, sema ya ya. yame mutarica dwareye mu rugwiro dutunga mu rugwiro mu nzego zose. Imana imanure izindi imbaraga n'irindi ishurirwa turi kuri Rehobote. Nimuzamure. Amina, amina, ya Amina, usifiwe Jehova. amina, Amina, ayiwe amina, oh
nimwicare mwe nk'abaturumuka hayalanga agaciro k'igisubizo cyawe ku ijambo rya gatatu ni ukumenya agaciro k'umuntu. Umuntu tumurebera muri faze zitatu: munda ataravuka, aha kabiri yavutse, aha gatatu ni mu bikorwa, aha yakora. Munda ushobora no kumuramba ngo se uyu mugore ukomeza gucira imbere y'abantu, nawe wayo uvuga gutyo ejo bundi azakubera manager. Wowe n'umuntu amaze kuvuka kiza kikubwira mu rwego rwose uwo muntu yabakoreramo ntazasurwa gusa n'abamuzi bene wabo mu maraso yo hafi, azasurwa n'abantu bamutaza. Umva makuru, umuhungu wanje yitwa Samuel, ni uri mu gusirimba kanshi, habe no kuri status yanje arahari ari mu gusirimba, kandi yarambwiye ngo iwe azakora ibintu bibiri, ngo aziga arangize, ariko narangiza azaba umupastori. Ndambita musengera, ndamubwira tukundana gusengeye, kandi n'uyu munsi wa none ndaguhahira. Mubazi icyo agomba kurya, ikindi akunda amata, nanje ndayakunda. Umuntu udakunda amata tugomba kugusengera uyu mugoroba, ntabwo uri wenyine. Amina, 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 oh amina, usifiwe Jehova. Abana banje bose barindwi, nta mwana ndaririmbira indirimbo ngo kubera apeti yo kurya. Bose yisombe rije barajyatse, amata yaza bakayatsa, ibishimbo barakubitagura, kandi buri mwana yishirana pulaye. Ariko tugeze kugera i Burundi ku mugabo umwe, nyirakura arafata biranga, nirasenga arafata biranga, umukozi arafata aranga, nyina arafata aranga. Ndavuga ngo kwa Matayo abo basingiriza y'imeza barebe ukuntu bigenda. Umugisha waje kubatuye Rehobote, habe n'abana uzubakurikira. Hari umuntu wanumva, hari umuntu wanumva ko muranumva turi kumwe, no komeza cyangwa ndangirizana. Nimuzamura ibiganza rero, sema haleluya, haleluya, peimala igalongolo bandaya hi ha. Reka duturitse ibintu, duturitse ibintu biri mu maduka, duturitse ibintu biri muri za mariage babategura. Hi ha ha, hi ha, ndanezerewe nta mahizi. Imana iramanutse n'ukuri. Man ushima kutwongerera ubundi bwenge abatuye hano bose n'abadukurikiranye. Ariko yeme ukundi mozamura ibiganza kuri ubwenge Imana itwongere kandi. Haleluya, Imana izagukomeza inshuro zitatu. Aya, ariko twavugisha induru. Nimwongere kandi. Kakibazo bestikot ikindi Samuel akunda umutsima. Muri ibyo yaravuze ngo murye umutsima ubatera imbaraga, mumwe no ku mazi y'ubugingo. Umutsima ni ijambo ry'Imana, biriya bindi nibidufasha mu bijanye n'iki n'umubiri. Samuel akicara azaryo byanka mwitegereza, kandi ku ishuri azatahana amanota ubambere abasha. None narangiza agasubira muri pasi, kibuka ukuntu nigize ishuri nigiyeho primaire ntitwagiraga gardien ntayo, nasari ntayo pi, tubimenye yina aha ku kibero ndangiza ayi takimana itagize mana we. Ariko kiwo kwireba mu ndorerwa mu bunyine iba nkugira uki ishire mu ndorerwa mureba ukuntu ubuzima waciyemo, subira muri pasi. Nimukomere Imana amashi yakoze bikomeye cyane. Twasomye amagambo y'Imana mu gitabo
cy'abami. Umugabo witwa Elisa wakoze ibitaramo n'ibitangaza byinshi. Abahanga babiri muri 14. Elisa yitwa ko ari umuhanuzi w'urukundo, akitwa ko ari umuhanuzi w'ihumure, akitwa ko ari umuhanuzi w'ubutabazi. Yakurikiye Eliya 20 kugira ngo asingire ibyo agomba gusingira 20 amukurikiye. Nawe wazanga aho gusutaramara n'amezi 3 ngo bagusengera ubudiyakoni. Itonde n'uwo muvuduko. Ibishimana ndibize bipfa kuza gusa. Urashara umuririmbyi, uracaririmba soprano nturayitunganya neza, utangiye kurwana ngo ndi bazagweza microphone ngo uririmbe. Itonde ubanza utozwe neza. Turarangiza no gufunga akaguru utangira kuvuga ngo bakwambike. Itonde babanza baguha amafunzo neza, ibintu bice mu buryo. Ko turaramye Dawudi yaravuze ngo mwabindi mu byose muhimbaza izina ry'iki ry'Uwiteka, nayo imigu yafayifanye kazi. Mwarangize yarafite ibindi bintu bigara ku nkingi zigara kuri 7. Ndavuga 2 gusa. Inkingi ya mbere Elisa yarafite ngo yakundaga kuzamuka Karumeli kuja gusenga, kandi ngo agaca mu mudugudu w'Ishunemu. Inkingi ya kabiri ngo yarazi kumva icyo umuntu wese amubwiye, ngo yarangize ngo akacumva kandi ngo akamuheza igisubizo muri presa. Umugore w'Ishunemu aramubwira ngo ndumva ko amaze kuganira n'umugabo we, wo twemerera ukaza ufungura hano. Elisa aramubwira ngo nubundi inda n'ibiryo nabyo nibyinda. Aho hari amagambo birakomeye. Uyu mudamu yarahishuriwe aho umugabo we atahishuriwe. Ejo narababwiye ngo umugabo narangara, wa mugore ntukarangara. Kindu nigishije abana banje muri iyi misi nitora nawe ubwiye ngo nditujane nanje ndi umushumba wanyu ngo mubeho mutarangara. Umuntu wese udafite akazi agenda atangire no kugenda agenda arangura imyumbati ayikate, narangiza agende ku modoka. Emihogo hari abantu bakunda imihogo, inyumbati. Hari abantu bagira apeti inyumbati, ariko nurangara uzaba umukene kandi Imana yaragushize ku isi. Nunanirwa gukurikirana gahunda y'imyumbati ugende ku bintu bijanye n'amandazi na za capati. Hari abantu bafite apeti za capati, uteke n'ibishimbo, nurangiza uvuge ngo capati ebijanjaro, capati ebijanjaro, kandi ubivuga muri soprano, ubivuga no muri ari, tubivuga no muri bass. Nimuheze Imana icubahiro, nimuzamure ibiganza ko turaramya Imana, nimuzamure ibiganza byanyu. Umve umuntu wavukiye mu kiraro kami nkandi yo kumva ibingibi, ariko umuntu wakubiswe n'ubuzima ibi yarabyumva. Kuko impamvu tuba mu rusengero twiga ijambo ry'Imana rikaduha ubwenge, rikatwigisha gukora no kwaguka. Umve mbabwire, uyu ubushize muri corona gusa nahuye n'ikibazo, ariko nari nakoze nahinze 5 y'ibitunguru. 5 y'ibitunguru birera. Corona nayo bimaze kwera gutya, ntangiye kuvuga ngo mpakize jane mu masoko ya midibuka. Jose biraba. Ndababara. Ndahwera. Kandi nari nabishoyemo amafaranga angana na miliyoni 10. Kuva navuka nari ndarakodesha isambu byo guhinga. Aho navukiye Murenge hari amasambu wohingaye, ni inyuma se ni imbere ni hirya ni ibumoso aruzi. Ariko kubera kugera mu mujyi, reka kubwira nutigira mu ijambo ry'Imana umujyi, town, this is town. No town eno gotagalo kutegere kigambo cha Katonde. Town igenda kukuplainingira ne kuteka mu amagezi bulungi. Town eno dakodesha zirahomba. Twishara n'umugore turavuga ngo ibyo guhinga si byacu. Ndambwira apana, turasura ndahindura mpinga ibigori imiremi neza imodoka zibiri. Musi bagiye gusarura nasigaye muri office, kaza mbabaza kuri telefone, mumaze kuzuza imodoka ati 2 ziruzuye n'udufuka 3. Ndavuga ngo ndagushima Mana wangiri timucika intege, iriba rimwe ryogira ikibazo, irindi rikagira ikibazo, irindi rikagira ikibazo. Hari iriba aho uzasarura ibyawe n'ibyawe
iri riba rishobora kutagira imvura kandi ukarigira ibibazo, ariko iriba Rehoboti n'iriba ryitwa Shiba, iryo ni iryawe, harimo ibisubizo byawe. Hari umuntu wanumvise ngo akomere Imana amashyi menshi cyane. Talagalaga niki kiza kinezeza hakika ya Mungu izasipe paskite le koti talabana namanuka. Ejo bundi kandi nama mpinga imirima 7 n'igice ibigori n'ibishimbo ndiro hamwe ndangiza iyo season. Izuba rirava rirava rirakubita kuramo akamodoka kamwe kamapina ngahe 3. Mbwira umugore ati iri riba naryo titugire ikibazo. Uracari ya Mana ivuga bikaba, uracari ya Mana tegeka bigakomera, uracari ya Mana ivuga bikaba, Mana we uracari ya Mana tegeka bigakomera. None nabwiye umugore uyu mwaka turahinga Kabembe ubunyobwa vuye ku bigori, vuye ku bitunguru, bindiye system. Aha ni hanga uzahindurira handi. Nukora ukiyiriza bikanga ukabona biranze, uzagena umushumba gusengera. Nubona ucuruje inyanya biranze, hindura ubunyobwa. Nubona ucuruje imyenda biranze, jamugwe ubu ni ubunyobwa. Kera twarahinze, asigiye umugore duhinga iki ubunyobwa. Kandi ubunyobwa nimba hari ikintu gifite isoko ni ubunyobwa. Uracari ya Mana ivuga bikaba, uracari ya Mana tegeka bigakomera, uracari ya Mana ivuga bikaba, uracari ya Mana tegeka bigakomera. Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye Mana we, zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye zirakomeye Mani imbaraga zawe zirakomeye, zirakomeye. Nimukomera Imana amashimeshi mwicara. Nimwicare abantu b'Imana. Nimwicare. Ayiwewe. Barabatuwe rwose n'umwami wacu Yesu, ijambo rye rizima, umusaraba bisiki sitatera bandara kati tunabomoa Mana we twahwereye amazi meza, amazi y'ubugingo kumusaraba turu iriba muri aba badamu, muri aba bagabo abadukurikiranye bose muri Amerika, muri Australia, iriba ry'ijambo we ryahiye Rehoboti we kumusaraba abakobwa baraha iriba rya Rehoboti nirimo rimari ositi pale anongelita sita amazi meza, amazi y'ubugingo
ndangereje kuri iri jambo Elisa vacances yose wayigirira ku mudamu w'ishwe ngo akorerwe ibikorwa byo gufungura ibyo kurya ibyo yari yateguriwe byose. Tugeze mu gihe cy'iteza mbere iwacu aho twavukiye ntibagaza babaza umuntu ngo kurumva wowe urya bagaza bategura gusa. Ndabeshe wowe wavukiye mu mujyi uje utanga amaturo igiturage ni cyiza ariko umwanya umwe kiza gituma umuntu atamenya ibintu byinshi. Ariko muri kinyejana akakubaza tubwire gu kurumva worki si ibintu bya hafi. Elisa amaze kurya Imana igendana n'abandi kumwa twakiriye hano abamaze kurangiza natwe tuje n'abandi bazaza. Abakristo barahana badukurikiranye mwese uyu ni umugisha. Murava mu bwiza mwinjira mu bundi, murava mu bitangaza mwinjira mu bindi bitangaza. Dore amateka yiwe murayazi sinyatindaho ariko ugiye kuvuga aho twasoma. Elisha ahishurirwa intambara igiye kuba mu gihugu. Abwira umugore w'Ishunemu ntiyabwiye umugabo usome Bibiliya akongeye na mwanamuke aramubwira ngo umva amakuru ubu hunga. Intambara yizarira abantu hungira mu Bafilisiti kandi Abafilisiti n'abanzi. Reka nkubwire Imana yavuze hari aho wohungira aho bandi bita kuko hari umwanzi ukahaba amahoro kandi ukaba nta kibazo wafite. Aragenda ngo amari imyaka 7 ari mu Bafilisiti ngo agarutse asanga ibyiwe ntabwo yopfa kubyinjiramo gusa ariko ibshi bikomeza kubibshi ngo hasanga Gehazi yabwira umwami amakuru y'uwo mugore w'umushumba ukuze ni ukuvuganira ariko ibikorwa byawe bizakuvuganira kuruta uko abantu bavuga. Ndangirije muri aya magambo Bibiliya yambwiye neza iranemeza irananezeza ngo uwo mugore ngo ahita adibuka ngo akimanuka Gehazi ahita abwira umwami ngo uyu ni wa mugore nakubwiraga igikingi cye n'imirima ye n'amatungo ye jose nibye. Ngo arangiza aramubaza ngo se nibyawe? Mama akamwambia ni kweli hii ni mali yangu ibyawe bizakomeza bibi byawe. Nimwakira ijambo ry'Imana nimuhaguruke twiyagereje umushumba Bishop kamilisha neno. Reka dukomere Imana amashyi. Mureke duhaguruke twese dufate iminota nk'itanu mvuga akantu mbere ko dusenga. Aracyari muri teme yo kuramya gusa kubyumva n'umugisha. Narivuze ngo kubyumva n'umugisha kuko nta muntu wo kubaka icumba cyo hejuru atari umuramyi. Ujya mwibuka Yesu ageze mu rusengero areba abantu baje gutura ngo abone umuntu watuye akantu kitwa kuta cyangwa peni mu Cyongereza cyangwa igiceri isente. Ngo aravuga ngo nitegereje abantu bose batura ngo nabonye uriya mugore watuye neza. So kiriya ni igikorwa cyo kuramya. Kubakira umuhanuzi ni igikorwa cyo kuramya. Gufasha umukene ni igikorwa cyo kuramya. Gutanga amaturo ni igikorwa cyo kuramya. Kirangana no guhimba indirimbo no kuzamura ibiganza no kumva ijambo. Ibyo byose ni ibikorwa byo kuramya Imana.
ubu buhamya duheza ni ibikorwa byo kuramya. Arimo aratubwira ngo Imana niyo yabikoze ku mbaraga ze. Biriya byose yagiye avuga, nyambwira abantu ngo nujya no mu ndege ujye uvuga ngo Mana ndakuramya, ndagushima. Aya ni amahirwe abandi benshi batabona. Gusa dufite ikibazo kimwe, nashoje, turarangaye. Naho yatangiriye, turasinziriye. Ikintu cisha abaramyi ni ibitotsi. Kandi iyo umuramyi yasinziriye, Satani akora ibintu nka bibiri. N'icya gatatu ndakivuga. Icya mbere, ajya baguranira. Mwibuke abagore babiri ngo baryamye bamaze gusinzira, umwe afusha umwana yamuryamiye. Amaze gupfusha umwana yamuryamiye, mugenzi we aramuguranira. Afata umwana muzima amwihererezaho, afata umwana wafuye mu mwuka amuha mugenzi we. Hari abaramyi benshi Satani arimo aguranira. Ibyo bakundaga si byo bagikunda. Abakundaga gusenga ntibagisenga. Abasomaga ijambo ntibagisoma ijambo. Abazaga mu nzu y'Imana bishimye, ubu ngubu bageramo basusaraye. Ndagira ngo nkubwire ngo bamaso, Satani atakuguranira. Iki cyumweru Satani ntakuguranira. Cya kabiri kijya kiba, iyo tutabaye maso Satani ajya twiba. Mwibuke intumwa mu byakozwe n'intumwa igihe cya Pawulo, barimo babwiriza ibintu bimeze neza. Abantu bose bari mu gitaramo ngo cyageraga mu gitondo. Hageze mu rukerera, umuntu witwa Utuku yicara ku idirisha, Satani aramwiba. Buriya hari impfu nyinshi zo mu mwuka zitari riyo. Kubera yuko iyo urangaye Satani arakujyana. Bibiliya iravuga ngo nta kindi kizana umwanzi, ni ukwiba, ni ukwica, ni ugusenya, ni ukurimbura. Hari abantu benshi Satani arimo yiba. Abaramyi beza twagiraga Satani arimo arabiba, kubera yuko basinziriye. Basinziriye. Bwira mugenzi wawe se uri maso? Mu mwuka uracanye, amatara aracanye, urareba, urakanuye, urabona ibitambuka. Isi ya none ikeneye abantu bari maso. Reka mbabwire, hari ibintu byinshi bitwiba. Hari tekinoloji twiba, hari ibintu Satani azana. Abantu benshi bagasa nkaho bakiri mu nzu y'Imana, naho baribwe bagiye kure. Iki cyumweru mu mwuka wongera ubusabane. Iki cyumweru wongera ubyuke. Amasengesho wasengaga uyasubireho. Nibitamera gutyo nzaza aho uri, muri gitereko cyawe ahacu, kuko ukanuye ariko utareba. Cya gatatu ajya akora ku busanzwe, ajya yica. Utuku aho abandi bakiriye niho yaguye. Buriya iyo wicaye aho utagombaga kwicara, ujya wumva ibyo utagombaga kumva. Nta kindi, yari ku idirisha. Niba yarumvise abantu bavuga hanze, agwa hanze. Ntiyaguye mu rusengero. Bivuga ngo n'ubundi ntiyari mu rusengero. Mureke iki cyumweru intekerezo zacu zitahuke. Tumia akili yako. Imana igukore ku maso, ikoresha ubwenge bwawe, ikoresha intekerezo. Wongera umenye ibihe turimo, winjire mu bihe by'amasengesho. Iki ni igihe abakristo benshi barimo bapfa, kandi bibica birahari. Kadusenge. Bivuga ngo imbogamizi ya mbere yo kuramya Imana iba mu muntu. Nzababwira izindi. Iya mbere iba mu muntu. Usinzirira aho atagombaga gusinzirira, wicara aho atagombaga kwicara, uvuga ibyo atagombaga kuvuga, ureba ibyo atagombaga kureba, wakira ibyo atagomba kwakira. Niyo mbogamizi ya mbere yishe abaramyi benshi.
tukuzamura ibiganza Mana. Uyu mugoroba ongera uvugane natwe, twongere twibuke ibihe byiza zo mu nzu yawe, twongere twibuke inyungu y'amasengesho y'umuntu ku giti cye, inyungu yo gusoma ijambo ry'Imana no kuri meditaho no kuritekerezaho. Twongere tuyoborwe n'umwuka wawe wera, amaso yacu ahwezwe turebe, amatwi yacu yakoreho twumve, imitima yacu yisure yishime. Nitugera mu nzu y'Imana tujya twishima ko twageze mu nzu y'Imana, tubona ibyo twagombaga kubona, twumva ibyo twagombaga kumva, tubeho nk'abari mu nzu yawe. Aha twaje imbere y'amaso yawe, ntabwo twaje imbere y'abantu, ntabwo twaje ngo baturebe, ntabwo twahurujwe n'umuntu, twaje ku bwawe Mwana. Reka buri muntu wese waje hano yisuzume, atekereze kandi arebe ko akiri umuramyi ukwiriye. Ijambo ryawe riravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngubwo abaramya Data bamuramya mu kuri no mu mwuka, ngo abone ushaka ko bakuramya. Reka ufite impamvu ituma atakuramya neza, uyifite mu mutima, uyifite mu maso ye areba, uyifite kubera ibyo yumva, ufite impamvu kubera ubwibone bwo mu mutima, ufite impamvu kubera yuko Satani yamwibye akamuriganya. Udukomorere, 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 udukomorere. Nkomorera Data, naranyazwe. Reka dusenge iryo sengesho rivuga ngo nkomorera, nkomorera, nkomorera aba Satani yaguraniye, nkomorera ibyacu bikomeze kuba ibyacu, ibyo dufite mu mwuka bitugarukire, ibihe byiza byacu bitugarukire, amasengesho atugarukire, indirimbo zitugarukire, gutura bitugarukire, kwihana bitugarukire. Nkomorera, nkomorera ibyo Satani yajyanye, turabigaruza mu izina rya Yesu. Ibyacu Satani yajyanye, turabigaruza mu izina rya Yesu. Ibyacu bikomeze kuba ibyacu mu mwuka. Dukomorere abo Satani yibye, nkuko yibye utuko akamukura mu bana akamujyana hanze, ubagarure mu nzu yawe. Ijambo ryawe Mwami ravuga ngo waje kubera intama zazimiye, turi muri izo Mwami, niyo mpamvu watugejeje mu nzu Mwami. Tugarurira abo Satani yibye hanze, garura izo ntama zawe. Dufite agahinda kenshi kubw'abayoba bava mu byiringirwa, ibyizerwa, bajya hanze, bagarure mu rugo. Data, duha umutima w'abaramyi wo gushaka ibyazimiye, tubigarure mu nzu yawe. Abo Satani arimo yica mu mwuka, duheza amavuta yo kubahembura Mwami. Aho tugeze tubabatanga ubugingo. Ndagushima Mwami kubera uyu mugoroba mwiza w'abaramyi. Ndagushima yuko uri umwami wacu, tugukomeye amashyi menshi tugushima. Turacyari kumwe n'umukozi w'Imana muri iki cyumweru.